مژده وصل تو کو که سر جان برخیزم، طایر قدسم و از دام جهان برخیزم. به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان باران، پیشتر زان که چو گرد زمیان برخیزم. بر سر تربت من با می مطرب بنشین، تا به بوی از ذی لحد رقص کنان برخیزم. خیز بالا بنما ای بت شیرین حرکات، که سر جان و جهان دست فشان برخیزم. گرچه پیرم تو شب تنگ در آغوشم کش، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. روزی مرگم نفس مهلت دیدار بده، تا چه حافظ به سر جان و جهان برخیزم. агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед, пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст, ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда, дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад, соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед, ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 0290 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳем.